ngaye nguko rero uko amakuru agenda asakazwa buri saha kandi buri munota. Sima Present niko nitwa. Ubu turaje ngo twihutire muri Congo. Ubu noneho demokarasi ya Congo yamaze kwemeza ko igomba gutera u Rwanda mu gihe gitoya, nyuma y'uko umukuru wa FDLR, umugabo w'ingabo za FDLR, amaze kwemeza ko agomba nawe kwataka u Rwanda. Aha niho Congo nayo yahise ivugira iti tugiye gutera u Rwanda kandi turutere, ibirangirika ibyo ntago bitureba. Uyu Tshisekedi Chilombo nawe ubu yamaze kwemeza ko FDLR imushigikiye kandi nawe ayishigikiye. Yewe aba Azerendo nabo ubu bamaze kwambara urugamba. Reka dutegereze turebe, u Rwanda ngo ruraterwa. Ese koko ibi bintu byaba ari byo? Reba iyi foto. Ese iyi mpagararo ninde utayikunda? Reba nawe iyi mpagararo ninde utayitinya? Kandi nge ndi Sima Boboy. Kora subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Sima Present, usharinge ku nshuti yawe, yewe utere na comment, dore ko comment zanyu nsigaye nzisubiza kandi nzisubiza mbikuye ku mutima rwose. Amakuru yacu turayakomereza aho bita mu Bugande, aho uwo bita Bobi Wine ubu yarashwe akaba ari ku bitaro. Ese wakwibaza ngo bamurasiye iki? Ese kandi wakwibaza ngo niki cyatumye araswa, kandi tumuzi nk'umuntu ufite igisirikare gikomeye mu gihugu cya Uganda. Abasirikare ba UPDF yewe birashinjwa ko aribo bashobora kuba bamurashe, gusa turaje nabyo tubivugeho. Agaseke kacu reka tugafungurire aho bita Igoma, yewe mu cagati cy'u Rwanda Igisenyi, ku mupaka werekeza Igoma, kandi aho abaturage bakoresha uyu mupaka aba bari benshi cyane. Ejo bundi umusirikare wa Kongo yarashe ku Rwanda arasaba amasasu, abaturage bari barimo gucuruza yewe bariruka basiga ibintu byabo. Gusa we icyo yaragambiriye, yarashatse kurasa umusirikare wo mu Rwanda wari uri mu nzu hejuru, aho yari arimo kurinda umutekano w'umucagati ku mupaka wa Kongo yewe n'u Rwanda. Uwo musirikare ntibyaje kumuhira kuko nta muntu yigeze yica, amasasu gapfuye ubusa rwose. Nyuma y'ibyo byose rero M23 nayo yaje gutangaza ko igiye gufata Goma, yewe Kivu zose zo muri Kongo igomba kuziharira. Gusa RDF, igisirikare cy'u Rwanda, cyabye aba M23 kiti ese kuki mushaka gufata Goma kandi tuwe cyane? Hari igihe twacakiranirayo yewe tukarwana inkundura. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umujenerali wo mu Rwanda ayabwira Sultan Makenga rwose. Gusa ntago tubizi ngo M23 irahagarara cyangwa irakomeza, byo ntago tubizi. Reka dutegereze turebe. Hagati aho ariko imirwano ya M23 yewe na FDLR yo yakomeje gukaza umurego, kandi abasirikare bari gupfa ni benshi cyane rwose. Iyi FDLR yo ngigomba kurimburwa burundu, yewe ikarimburwa kuko iri mu bihangayikisha M23. M23 yakaze cyane kandi ishaka gukuraho uyu mutwe wa FDLR. Kuwa kabiri w'icyumweru cyashize niho FDLR yarashe igisaso mu birindiro bya M23. Gusa M23 yo ifite ubwirinzi mu kirere, yewe ifite ibyo bise bomba tonike, bimwe bisubiza yandi magirenade bateye. Uyu musirikare wa FDLR warashe igisaso mu birindiro bya M23 yatunguwe no kuba aragishwanyagurikiye mu kirere, kubera ko M23 ifite ubwirinzi buhambaye. Abasirikare ba MONUSCO yewe operation ubu yakozwe, Abanyakenya yewe ndetse n'Abanyatanzania ngo bagiye kwinjira Igoma, ngo kubera ko M23 igihe yahawe cyararangiye rwose, ngo ubu ntago yabona umwanya wo gufata Goma. Kandi neza iyi FDLR nayo igiye guhigwa, kandi igiye guhigwa. Iyi noneho igiye gukurwa mu nzira burundu, kubera ko abasirikare ba RDF b'u Rwanda bamaze kwemeza ko bagomba kwinjira Igoma, nta kindi kibajyanye ahubwo ari uguhiga abasirikare ba FDLR, kubera ko nabo bari mu bigamba ibintu kandi bibi cyane rwose. Bagomba kwatakwa batirinjira mu gihugu. Ayo ni amagambo ya RDF kandi rwose iyahagazeho. Naho Bobi Wine we ubu yarashwe kandi ari ku bitaro. Ubu yarashwe ari ku bitaro kandi ameze nabi. Gusa na n'ubu ababishinzwe bari kwemeza ko abasirikare ba UPDF yewe muri Uganda aribo baba bamurashe, kubera ko nawe afite igisirikare cye kitumvikana yewe n'icya Museveni habe na gato. Dore ko mu minsi yashize yashatse kwiyamamariza kuba perezida wa Uganda, bikananirana rwose, bikananirana. Biravugwa ko rero nyuma yo kumukeka ko ashaka gukora ku butegetsi uwo bise Kaguta Museveni, ariyo mpamvu nawe agomba gukurwa mu nzira kandi hakiri kare rwose, kubera ko ngo uyu mugabo Museveni kumwinjirira biragoye. Ibyo nibyo yaba yazize rwose. Uyu Bobi Wine rero afite ibifara, afite abasirikare benshi cyane n'abahemba. Gusa
ikintu abuzwa cya mbere ni ugufata igihugu yewe akagituzamo ikindi gihugu. Ibyo ntago byemewe rwose, nibyo bamushinja kandi nabyo azira. Uyu nawe ku gitanda afite uburibwe bwinshi cyane kandi arimo guhekenya amenyo. Naho M23 yo iherutse gukoresha inama abaturage yewe mu bice yafashe hano ruguru za Masisi, za Bunagana, hose yagezeho ikoresha abaturage inama igira iti buri muturage wese ushaka kwinjira mu gisirikare cya M23 aze tumwandike nta kibazo, kuko tugomba kugarura amahoro mu gihugu cya DR Congo DRC.